Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Zadnja tekma je pred nami 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V Orlovo gnezdo pa je prispel vroč Maribor. No, potem, ko je bilo prvenstvo prekinjeno, pa seveda so imeli dovolj časa, da poiščejo nadomestilo pri vijoličastih in našli so ga. No, potem takem je tudi Klinar. Predložek v kazenski prostor, nevarna žoga bi to lahko bila, malce. Zdaj je pomembno, kaj lahko ušpičijo orli, bordo-beli v tej akciji, izbija tam. Arsenal imel Robija Van Persija, RVP-ja pa ima Maribor RPV-ja, torej Rudija Požega Vancaša. Zdaj pa napaka tam, nesporazum. Izbijajo Mariborčani pri žogi Mertel, to da žoga se je odbila visoko, to da rutinirano je z glavo poslal žogo stran do svojega soigralca Mertel, no medtem pa pri posestvi že Mariborčani nov napad, tokrat brez prepovedanega položaja, Zahovič in brani Arko. Kran Vilmoc s predložkom v kazenski prostor in ni gola. Nazaj do Krecuja, Krecu je tam iskal znova Luko Zahoviča, pa strel Klinarja, vratnica! Sjajen projektil Klinarja! Kakšno novo posebno tekmo s posebno zgodbo, nekaj se jih je prav gotovo zgodilo zdaj v zadnjem času ob številnih menjavah. Zdaj priložnost in gol! Ko sem ravno govoril, da nas čaka lahko posebna tekma, pa Kristjan Arh česen trese mrežo Maribora v 53. minuti. Takole je pritekel tudi kapetan Majcen. Poglejmo tole akcijo še enkrat in 355 navijačev kranjskega Triglava, asistent pa Martin Vilmoc. Bećiri bo tisti, ki bo sprožil, brani tole. Kakor prej, ko je bil, zdaj pa gol iz kota, Eurogol Derviševiča, kakšna mojstrovina in noro, kaj počne Derviševič. Kaj je zdaj uprizoril Amir Derviševič, neverjetno, pa to je sjajno. Kaj je zdaj povzročil Amir Derviševič. Z velikimi 3 točkami na gostovanju v Stodicah. Kaj ti lažje, da je dihal na 6. mestu Zahovič in 1-2. Do preobrata so prišli, tako kot proti Domžalam. Luka Zahovič pa na 8. tekmi proti kranjskemu Triglavu zabija že 6. v svoji karieri. Torej 6 golov na 8 tekmah je postregel Orlom Luka Zahovič in Mariborčani do preobrata. Napada Maribor. Maribor je zdaj lačen še kakšnega gola, da zapečatijo vse skupaj. Zahovič, še vedno Zahovič, Tavares, gol Maribora. Brazilec pa danes trese vnovič mrežo. 3. šele letos in poklonil se je na svoj način legendarni Morales, Marcos Tavares. Mislim, da smo prvih 65-70 minut taktično zelo dobro odigrali, tako kot smo se pogovarjali cel teden, potem pa ta gol iz kota, ker mislim, da se ne bi smel zgoditi. Maribor je izkoristil našo psihološko, da smo padali dol in izmenjavami, ki so jih dali drugi polčas, pripravljali rutinirano do konca. Hvala, da. Pa kao što sam rekao, uopće nisam ni sumnjao da će biti teško, znali smo da će nas čekati u niskom bloku, znali smo da će probati nas ugroziti iz kontranapada i iz prekida. Nažalost, spremili smo gol iz prekida i reagirali smo s klupe, ušli su dečki koji su donijeli još više mirnoće u pasu, to nam je falilo i na kraju smo apsolutno zasluženo okrenuli utakmicu.
kad će biti tako dobar i prvi polčas? Pa bit će, evo, meni je žao što Luka nije zabio Zahović onaj zicer, da je zabio sigurno bi nam bilo lakše kad povedeš, a ovako protivnik dok je pozitiva, drži se, bori se, oni se bore isto za sebe, tako da ja se nadam da ćemo ubrzo i prvi polčas igrati još bolje kao drugi. I Tavares je zabio gol, može i na svoje leta. Tako je, Tavares, meni je samo bitno da je on u treningu, da je zdrav, njemu znanje niko ne može uzeti, a kao što sam prije govorio, godine su samo broj. Samo još jedna pika do Olimpije. Pa mislim da smo napravili odličan posao, u 3 kola smo uspjeli stići ono što smo i uvjeravali cijelo vrijeme od kad smo mi došli u Maribor i evo sad došli smo tu, ima još 8 tekmi do kraja, bit će jako zanimljivo do kraja prvenstva. Možete biti prvi i u nedjelju već. Pa možemo, naravno, Olimpijade Domžale, Mura je tu koja stalno se šulja, imaju energiju, Celje je isto tu. Mislim da će biti do zadnje tekme sve ovako u piku 2. Kako gledate ovu situaciju sad u Olimpiji, opet nekakav kaos? Pa komentirao sam jučer da, mislim, to su njihove problemi, ja mogu samo se razdaljno gledati, ne znam što se događa unutra, mogu samo pretpostaviti, ali očito ih je nešto poremetilo, pa smo ih mi uspjeli stići. Sa navijačima, kad će biti i u Mariboru, to i mnogo veselije. Sigurno da će navijači biti za nas. Ja mislim da svi prepoznaju, znam kad odem u gradu Maribor da svi su već onako podrška, da gremo, idemo naprej, ali sigurno da su gledatelji najvažniji dio ovoga, jer nogomet bez gledatelja nema smisla. Ja se nadam da će u idućim tekmama biti još više gledatelja.